Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami can be being show. Tinatet venicano. So we use what? A CSC ho. Emma hoye kama. Emma hoye obey moi. Now try. Thank you. Tinatet Venicare. Tinatet Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Ghana TV also a producer some who draw your bobono. Yede ever so mo Cassia Bokwanso way, a Cassia Botel, or show me live over YouTube, Facebook, and Instagram. Sandy Daddy can show me subscribe and like it. Now share Emma maybe our baby so intimate and should be more fee. So what do I venture ever comment section no ede amma me say bia metimi akan kan no kama ede amma wo ede am just so da chehima ajwa nati afa ye Africa se bono ase na side ya ye nim no Kumewood actor Konfu Kolege na yire no no egusua koso dansa na yire beba so no big Akwas ono so etwa Kumewood sinini bi betutu bi pa de ma ye kodon cancer Lilwin na o kire ne say sa ne ye bia ya wo ya ye ba na chese wakwa akosesa 11 cedi na odi abeji na nyame bewie ekire no na chese wasai eyie ne kura no wase wonhwe na wanfasa ne ye no amepiemu ewo Konfu Kolege ne yire eyie no asesa se ye nua be ma no ade ato ne ne wo se ye de eni onyam ekota na chi eboa no se bia bibia be wie peye na mom se de ya lewe no taye no na chese eyie ba obehu anu akwa akosesa 11 cedi na ode beji ni din ewe yie na se beji na ni onyam ebe wie chi no na chese wasai eyie no kroga se de na no okoye ewo Dr. Kweku otin na yie na se ne ma yie na se ya chese ye pamo no wo le ti kono so wonhwe wanfasa ne ye no amepiemu ewo Konfu Kolege Nigeria eyie no ase wo so wo hwe na se ebe ha na ene won hwe na eyie no kra no mo maybe kra so obeba be se eyie ne dia won pede ba bi entina mo ma eyie no ase ho Ghana for na obi bia ho te sen ene empedi force always a no play make a dog boy sani akano go focus him mami fast mo infantu dwa fast the woman say yenua bema Konfu Kolege na on the 17th of this month ya December ye and ye ne yire papa bi ne dofo ni do wiase and ye no adeda no ewo ebuakwa tabre baby na first pa na tobutu no wo no park na da won se bonkum no na school mo no ho ana ne dofi ye de no eto empem kama mi adeda no aye na brempo yi ewie yakwakosie no ewo tabre cemetery ho na ewie se pe na ye de na betrase ne aba be yi kama akate na chi kwakwa yenua be ma Konfu Kolege mesremu uye Ghana ni na so wote enkran wote kumasi be bibia wote bia na wunim Konfu Kolege so twasini na enei ade sei ato ne a mesre se ba ne bijaye ba de kanya ne se enipa bai yankase nyeska ye besre saka uka iska kwampo na so be ka ade abana bomode fabra obade so ni sika a be fa ka kwa bisami memo sika mo sara fa ka ko te mesre adofo bia se mumma bijaye on 17th December ewo tabre ewo ebuakwa mesremo tabre tobutu bedene tobutu no ekona ene yi no mesadofo bibia ye tosu mienu Lilwin tieniye so wajimia hwenyansa na sena matese so bebe bi no hwe no nkosesa 11 cedi ametu ngwa yi na se amesa yi no aboa samri na dru se yinga bema Kolege
Yina dia wo kota de chi no ye ne yiri na yie embese yi no ujimi na unyo bia man kan che no ono ko sesa 1 afa me tuo ngo yi na se be se yi no me dunyame enka be jonsem e wo yi na se ka be jonsem kwasia ko sesa 1 e wo somra na ba to emfa me go yi na se men kwa me fum sika no na yi ne be se me ka mo tie utimi a memma yi na se ani ensi wo me nyi na ma me na yi no kama na eyi no ne di nkoda na ma me na nkase hu ni sampa ono ankase ne kum ana ti magina ye na yi kama e ma yi no ai successful me pa chawo ujimi no mon kan chele win se di jimi no no afa ma yi na se ametutu 1 bienguo wo beba bra na be chia na be transe e wi a afei na okọ na yedi osode mon frère Lilwin na mon kan chele se so nim na so betutu 1 go yi na se a kai enim be sino e be gene nsem medoyame hunu esi ho abetutu 1 bienguo aso me kai wo hwehwe me no wo yi bi pain sikanipa wo Ghana ha wagidin ai feel kokoti ade to nani ade to kokoti ni aso omami aso papa mu ba ko ene wuye ana Lilwin ne na ochida Lilwin ekoyi ni bi no kosesa 1 no kotuguo eyi na si papa ne yene sei ehye papa na papa ne boni tim sei se wo akoketo mimi penye ti se memi wo misika na me ye me maami ase me papa abimpoyie na se wo akoketo upe wudi fono kankan na gini tiro na ko isa 1 na betugo yi na se ye ni sei ya edu yi bra bere so be bi mana so ma edu yi bre no asa sesa 1 di biem akoto biscuit ne tofe e de egu ne ka to e de kokromo mo kokoto ogu eyi na se me yi na se na papa ne tese oba na papa no so say mukoko kanche Lilwin jimi fo no se no ese yi na se mukoko kanche no na papa ne pamo Lilwin se fa ujimi no ene onim tantan no wo se apo no fafi akọ wono dida nani e di fi wono ko e asemi kai me dance ni no boy siki mu fo boy siki mu bisa no kokko ti pamo Lilwin efi na yi na se wanfani na nsi fo mu a akosa be se yi no esa de ma no eniti ana sambe no de bia yi bia be ba ase ye ho no me de sa wo ne ma no so a eno so no oma mi si se ma oma no mi season se mani mayi no but the woman say obe yi no obetuto 1 cedi egu ayi no no wo se yi ni ti na me se mani ma no eni ti ayi a ebeba onu no mebi no ni ti mpo nyina se obetuto 1 cedi egu ho amayi na se eni ti no oma but onya na so obe yi no na ayi no obeboa na ayi ni ti bakoso ni ti mpo nyina na dwi fi na dwi tantan ni nyina se oba abese ni pako na yi no eni ti no oma no aso mi ke me kache be nyansafo me kache be jimifo omum ni nyansa ena etie so meka no na so meka no eyensemo a eye na ade a wo ye na meka onfa bi ndiu so ni diwa ka bu sa so biga kwesi ka no da bia no eyasema no kure mum bi se movie stars no se eye ben ana oba bia sa eye no wotimi ba ya eye no omuye omaye mtimi ebo ensa emaye ne kamada obebe yi no akotototo fe eyi efese 10 pesos no eni biscuit kete no akosisa 1 cedi no obetu ogu abesa yi no oyisi po no tu de kapu anoko okwa no obudi lewio obachecha tofe nei mo se wo yi poto eni ti am mani abre ne so no enti wo a obeni bia fe ne ka che no se biga kwesi si so obebe yi no abetutu 1 cedi egu ayi na se me yi na se ya enu nyaba enye force ayepi ana wama aye bebebe wa medida wama no omuye yi no emaye no successful eni no so ba be say ye ni dia manemba tisa we na dwo obe say ye ni dia ana ba beto mema eso yi na se kwasia boy o ti wi ase samfuni jimisem ko na de bia so na wo ye a way to the wise is enough mon friend kan che no se no amfani jimi amfa ma Kolege ono ankasa ne dofo eyina se on the 17th
eye December imu no pharmacy medamasi yakopo insurance obi bia na ye de ni de chira hwese enka enei ye be hu Lilwin ewo eyie na se ye tutu ye ni hwe ba bia no kamia ko ese Lilwin amma eyie no asibi na obi nim se beef bi ekoso ewo eye kodwo kansa Lilwin any big Akwas ntamodia obia enimu a woka na emom essence hasam ya eye big Akwas ade betu dwane ye tutu ye ni hwe eyie na se efri enra abepemene no ye hu Lilwin ewo ba bia enti so wo beba so wo mba se nam eye asam a big Akwas ade betu dwane enti no ye hu de ekokra ye gusu ade ye ni edi echire ye hwe se Lilwin obeba bepiemu ewo eye na se edi nani onyam abeta ye nua be ma lechi so a ye de ebeba be so mo ye gusu ade ye ni edi echire de be kwakosi de be kwakopiemu bia je Ghana TV ye de ebeba be so mo kama ama wonso wenya wo ho entiase Konfu Kolege nyankopon enhye na onfa ye nuaba no yekuma yade nyina ne kranso emfensie yie na daama bi yekohia ewo eye Kristo enimu ayetimi ebunkontapa ebusia ha na brama kwa America sebo no ebesi edi amejeso eye da chehima ajoa na ti aseda kese enkomadlit anglo skin Kinaata table and a Janelle organic foods yedi ho enkoma production crew makram Tribulus terrestris, Kayani, Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Sawa di Nuya Maboswina, and Munia dia Setina 230 Hebam. We are Bema now no more, and Mama what this from Kuma would drown us to me, Bajuma, and more energy, stamina, and a vitality, and Fawunia Juma, and one is our Banumbi, but Bajuma Saum Reda, Tina 230 Hebam, a young conqueror. Power to the people, Mitchell 230. So I what feeling? How down my back? Kinaata 230 Herbal. Kinaata 230 Herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra offer sa edrowi. Oba wafa yefunu. Ne all man e banofo. Any akola ondi emfie duoche.